tu na yan sa kumal somsa. Hol na ya. Chuan sartika. Suai tu yan. Engat sansin le. Ya ber kaminan sil. Se thang e. Chaka pa hi season 2 atangin na rong khela ani hi an khel dan story ti ngai angai no mangrang khome chan chu anu hi chang chede umai ne pa hi mundanga na thoka vai ba kora khonin enge ni kami meeting an nei tum khan e khela tur an nei lawan anu he nau pochungin ron di la chuan in chuta chuan an phone number kan lo save rukiawa chuan an phone number kan lo save aka tikhan an huwa slot anom ta kan han thila kanan FC lama hei puma cha ma te hianin ram slot an lo pe thelo te ang khel chhota chun season 2 le 3 khela season 4 na tura Reliance Foundation yang semsa academia aluta tuna hianin Japan an kal to a chuan in tuna hian AIFF Youth League khel tu te imbo sei me ka te Mizoram sub junior team a khanin kan Mizoram team ai na rong khela tikhan official chuan an puang lo ta khan top scorer ni goal som le ai kha goal som pathum athun ani Match zan ning khel phan khata khan. Match thum ago som pathum Chuan nge chanchin nge mo an trial dan te khatiang chi kha. An trial dan kha I lo tung kuma khan sang ni som pani ho khani ta district sang Mizoram pum puchang kan la khom ta izol an trial ami som nga le ti ba khan nia chutrang chuan mi panga aizol tangin Mizoram tangin ani ta chuan an chukla puta atoi zong in final game India ram state somni pare tami ho kha ta hanin trial khan ni le ta kar khachung 1v1 2v2 3v3 4v4 5v5 7v7 9v9 11v11 le te sang tenen mo an thandan te le ting zong zong an reactions ting zong zong ama phei chang sekim tolo mai the tu ting vel chunia chuan te sa chuan ban nei thak deu in a tling ve hlo ani chuan mizo zan ne sardik tuna hen dila angoro chumi ma chuan mizo zan ne tia ya chuan tuna izu shuai ho khan mizo zan ne izu shuai ya chuan ting Reliance Mumbai kan shuai khan final game akhan in parukan ni ta felan khuta tang rot fel hi experience game atang hamilo join ta paruka tangin panghin ting tina ni chu berana chuan mi paruki shuai ya tinga chuan goalkeeper shiat puya hi off season mid season line trial angeni khami goalkeeper bika khan 15 a khanin angeni in hliam anoma wang khanin alak lo khana chu trial beta ani khatling bok ta mo chuan tuna khwanin ka soi suala te zangam chau kha pakwa pakwa no mek district aizol district tangin an tamem nge tamnem lo nangwa chi an tamjok aizol district tang tamjok sajam sil pakalo soibel du chu tuna khan ne cha ko academy te kan soita kha mi jong jong ti theini lowa van nei te nga ya ti kan shet tur chu tin no pangli khel po khelo tar tu puna Mizoram atang hian in khi ta sang tak kheng pon a in khel chu theini ti la hi poimo a academy thai nga po zom mai la ke mani kan zirsi lo chonom ziam lo chu wang chuan Mizoram aizol Mizoram atang hian in a in khel the Mizoram kan football kal mang hi a chelo a thato ka ni elai tang in khel chu theini ti a kha sa sim simela I ti kha kan kula academy han mi zong zong om theilowa awan nei anga ya tur chuan khalai kha nge ni kan vai kan attract du le pathan ka tian fa te an thin lowa lo down hinom china chu down na turom lo ti lai kha kan soi du ni chu chuan kan zo ve le sim te chu zo ba lo en lo tai la mizo biga hian ti me tiang tinan tun Reliance no pang lik khel lo zu trial ve then hian ti lai vel nge akal phung a criteria lam ome Reliance khel lo patuna po kan mel reng thota amaro chu kan soen china kan soita ka khanin atopa halai ron ding chang kha chu kumtlua na khel thin kha nge ni technically physically pon an lo phalo deu thina amaro chu Reliance khel lo po kha kan mel tel reng thodi hian kan nge ni district dang tang pon mo zo mal somsa hey abulai na oma sang ni le somni palia ni kuma ni chu ta chuanin ka het ti chen vel hi ni mo chuan tuna chuanin he taron to ta kan ding dun lo ti hen ei ke an lian to sim ta chuan Reliance Foundation Young Champs Noa Mumbai tuna in class san ei kal chun zom class 8 mo aka eng lo la microphone khatian an keng ve de la mo chunai lo class 8 ani khoi ve ngai nom zembok note chuan en tinge date of birth no sim te niriat march sang ni som ban hi
March ni ria ta mo chuan tuna avoin ya hini nu te na rong kalpui la chem Oh. kalpui mo Oh. chuan ni naw te Kapate nen. inu le pa te ho song song den Oh. chu kan nakina kan eng lo tura ngai na video te po kan tilang tura ngai na lo mong khop maya nang mani category a hian engza ni om cheu khuta I na Mumbai a khan Tuna taki chon sompasari som pasari engza ni om thei ang chi he tiang chi Somparet. som pari tan ngatinge nge chan pas som pasari chu ishe vem nge pakhatan pai nge Kashalau. shelo mo ale ai poni se jacob hi interview le la ma chan lo ania vati lar chiam tumna lampang ai ma chuanin nakina document trim hi ka duwa ke ma chuan a chan chu 2024 a under 12 a khela 2025 a under 14 a khela chu NAUPANG league a best of the rest team a khan kan naute han tira moi lo ni lo se et ate po kan naw ne wt ate po kuma chama tangin khan nichina sardika soyang khanin kanan football club a mo khami a khanin NAUPANG league rong khela chuan dikhan aizola best of the rest team a khatiang khanen aron chunjom chhozela voini champion tro ta khanin top scorer tivel lomante ilaim Oh, under 12 hangkala 14 na chong kala law. 14 ay lalaw under 12 under 12 kha chuan a video po enlet tur lo mga ni kuma khan nui deuh sen sana heta Abraham ate ho nen mo atiang vel khan ni a alo mong khop me thei top ron chu zel la lo thling ngei turin survive ngei turin ron maron son te kan ti ne chu kumhlui nuam den mang do ni Bole. lo mo me hey amoya mi fit ani hi mani akhan Christmas le kum tharchi bai mani akhan khongei jin silonga mo ege chan kha Silong zuk mu pain marathon ngan zuk la kha te pakhat nai niam lo man la pa chon nom lo lom mizo enza ne kal 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 muna ho han tlan le tlan lo ni me ya kal chu tin ka tharo amoy hi kan soi ve du shim fima sang ni som ni pa ni Mizoram University team interversity team sarari ne kan shuaya rachia tro jarkhana khan chuwa chunia kan forward ania fel kho pachu university college ania ha a viral chiam kha puc a chuan ate khai ti kha nakuma lalpa zara kan champion ang tiver mi kha ate kha ania ni pathin zara champion lo ani kha next year a khan ron champion pu kha ron viral chiam ani kha anni hi penalty a semi final a kan he lawa shambana college nen final in khela penalty a thawin champion match lia match thum penalty en chakania ser chip chi kha ser chip bo penalty tho first match a chuan second match han eng jong sona mon le chu tin ve chu ha goal pa ngai kan ne lo pathin zara khata khan goal score em goal khat COE chu ania ro ching pu ate sar chinga mo B license AFC B license kan ti kha chinga nuaya le khat sapa kha tu emin kha Colim Joseph Tols palian pui khatro heta hian training thina ngalom kho me atlan lai kan lo mufwa off season no yes chuan Mizoram marathon a hian pakhat na tuna din hun ichel mek entine mania khanin entine eng tlange khami kha red run niang kha chu pakhat nei la kha red run Mizoram ila tem nu tuka soipu so thei to lo mo pathin zara ni lo om kho me lo fit chang ro kun nuam de lo mang don dia amoy an lom khop mai mani pon la tan trao thei nia ni kha player fit lutuk tak mai nia mo MPL te atia khan lo khel to experience nei thania Mizoram Premier League ka chuan chumi nu a chuan first division na khel le a chuan in Mizoram University tuna khan PUC chuak kan tia PUC tanga graduate a sabito sar sabi ate chuan rin chana te ho ne nang khel ho le a rin chana te ho po yes ero allo da cheu ni kha misram te te miss NG ten ke chu kala to into imang nuam em khoi pangaya hi
chung lama mo kan lom thin la mai mo kan pathum hian lang vek shim shim tengu an nuwa mania kha poi mo tlat hun nuam de lo mong do ni tihan kan du to kang vini tan chuan vini somni pakuan nia December NAUPANG league sangni somni panga chu kan lo zo tareng me a lunglen thak don khop me chu ti ro le ro chuanin January ninga NAUPANG league hi tran le turani ninga January a vot thale tak via wang kai nam hnoi to ri lawan ni kuma khan Aizol grassroots center A under 14 kha season 3 a khan champion puya ka hanti deuh kherela kan champion a chuan season uphive te asiat uphive lokte hein kom lokte season season 4 a hi chuan ka talawa weekly training le WT le ET a aneng lova coachin aizola hen coach pa sari vel kan oma chuvel chu ni sari kan huai hian sadi ka le sarma ma asia ta zong ya shuai ni asia da kha hi microphone mang vera hei voina play tharamo kan test ve shim cha ka rong kala ni hi ava thave chu a howang ren se tro ipa la chan hi ma sai lo ti YouTube channel kan ron soi fo khania hei asia ta zo kania voina khan goal score lo ve tlat me inge omzia chan chi nei thatok lo nge in hliam khai dam deuh to em adam thailo a I chaw lu tuk ten lo mo tro over exercise te lo mo han relax la mo ya khan chuan thei to bron chu le la comeback ro pui kan hu chak imang do mem shim shimin mo deuh khan haneng lo la nai lu tuk lo wa te pong kala hrethiam chi bik lo mo chuan enge I plan tun sang ni som ni le panga 31st January hi enge in plan chian te ne na man me trian te ne man mo chuan mania in choi khom kan lo mo tukin ni zan nge ni zana mo asia ta pa hi volleyball Mizoram setter thania asia ta te po hi volleyball khel tura kan rin khania ma se football lo tui tat me dro asia ta le a shwe khoi a shwe ya kal to mo ipa te ne mi tiang kan ho phei ho don ni ka phur phei lo me zo don che mon le phur nei chung lo wa ti kha kan vlog phei pa ngal me no tro ale ti de nu la ni chu sang ni le som ni panga December ni som thum pakhat nuam me lo mang vek don ni bye bye le